Менин суроом, намаз окуйм, ибадаттарды Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн окуйм. Бирок оюма дайыма жаман ой келе берет. Ушул бүткүл кылган ибадатымды башка адамдар көрсө, билсе экен деп, жана өзүмдү башка адамдардан Аллага жакыныраакмын деп текеберленем. Эмне кылуум керек? Аузу биллахи минаш шайтанир раджимди айта бериңиз, ибадатыңызды таштабаңыз. Шайтан ушул жол менен дагы ибадатты таштаттырат. Sen ibadat kılıp atasın, riyakörlük men, uçu okuyana koy turbaysın, keyin ihlas gelgenden keyin okuysun deydi. İhlas gelince dünyadan ötüp ketedi. Şaytandıkı da, oy şaytan. Bu şaytandıçe azgırığı ötüp. Oşun senki azın ihlas payda ol ele. Ne kılasın demiş. Yok, okuy ver, anan ihlas ver. İhlas amaldan keyin. Birinci dene olmasa ağa ruh kayaktan gelir. Yenenin içinde dene Kur'an tutkundен keyin anan ağa can salınat. Birinci namazdın özü kuramı kurulat. Anan ağa can salınat. İhlas anan gelir. Şonun için ağa andayga şeytandan azgırısına göz salbay namaz tutkundен keyin auzu billahi mineşşeytanirracim dep köp aytıp koyuңuz. Bul azgırık akırın ketedi. Anı özüңüzge daim aytыңыз. Men Allah üçün okuyam. Kayra жаман ой келип атат. Sen şu biri görse жақсы болот эле, өзүң Аллага жакын башкар төмөн деп жүр. Ауzu billah. Ошол момент azgırık gelgende auzu billahi mineşşeytanirracim deyiңiz. Саар кеч 100дөн астагфируллах ва атубу илейх айтып жүрүң. Болду. Мына ал эртеби кеч шайтан бул азгырыгын сизге сала албай калат. Алла Таала ушунун берекесинен сактайт.